Een ding wat Suid-Afrikaners weet van die Guptas is dat hulle van 'n weelderige troue hou. Volgende week is daar juis so 'n spoggeleentheid in die Indiese Himalaya. In 2013 het gaste vir 'n Gupta-troue by Sun City met 'n straler op die Waterkloof lugmagbasis geland. Volgens Amabungane is 30 miljoen rand wat aan begunstigdes van die Estina suiwelprojek in die Vrystaat moes gaan vir die troue gebruik. Yabona umsebenzizwani nabu mahashule cha labo angeke ngibafake entweni ezinjengale ngokuthi ayikho into basenzele yona imali bayitholile ebekufunza ukuthi isisiza ngithi mara abasizanga bayithathile le mali bayidla bayinikeza ini ama-group yabona bayithathile bayidla bayinikeza ama-group bashadisa ama-group ngayo imali yalayiterini. Die troue van Ajay Gupta se seun in Turkye 3 jaar gelede het glo etlike miljoene euro gekos. In Februarie vanjaar is eers Rajesh Gupta se dogter in die superluukse Emirates Palace in Abu Dhabi getroud. En toe Atul Gupta se seun. Nou wag die Indiese Himalaya op die groep. Uitnodigings is in 'n silwer kassie van 4,5 kg uitgestuur. Dit bevat 'n lys van bekende Gupta-maatskappye en voormalige Gupta-maatskappye. Die Indiese pers berig die familie het die hele Auli skioord bespreek. उद्देश्य है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ये उभर के सामने आए। हमारी सीएम साहब से भी बहुत बात हुई है, उन्होंने कहा भाई आप लोग शादी कीजिएगा, यहाँ पूरा सहयोग मिलेगा। पूरा सहयोग सीएम साहब का मिल रहा है, लोकल प्रशासन का अत्यधिक सहयोग मिल रहा है और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ये उत्तराखंड उभर के आए, सरकार को राजस्व मिले और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। En meer as 8000 kilometer daarvandaan sit Suid-Afrikaners met die gebakte pere van staatskaping. Erin Bates, E-nuus, Johannesburg.